Yemo kwa baby Adom TV Badwam dwumadie no so aka nefo anwoche na yekwa akoto aba yi mampani na femra sebedwafo enti ebebie phone lines no na so do dia ba de nyame asese na 29th November ye ka atiasefo yi minu mienu so eka ho bi ne mene miama de Benjamin another Benjamin bie na abai na se ampofo je ejina ha efiada no peya na ye muntia e de rade ase se all kind in mapa no odi aka ho be me na me mo achen na bibia boko o nyame ado an wo hu me mo ni adi na wo register mu din de se ne ana se ananya Benjamin no board no o mi de omunim dada se omunim se me se omunim nti ne hia se me ka bebre wo na me chese omunim pa se me chese on se nura na Benjamin senior Benjamin nti na wo ba na se me chese another Benjamin no problem ene ye NDC Frank Atuni former President John Dramani Mahama the birthday. Wow. Wow. 66th birthday. Wow. Eza. Okona nim kakra 66. Yes. Yankopon sra no. See happy birthday. O ma pani dada John Dramani Mahama bebia obia. Yes twedi ampo Yankopon sra ene na hoden e de ema wasomo man papa enti sakoma pa no esese Yankopon hwe na onfa insra so ema na and also aka na nefo anwotwe wochena na awotwe wochena memene na awotwe na chese se minsi abana metome de adwada we special voter ya nti no ye tru ya na afia bebobo e ho ahwekire na bra mo to no yesi ye gye ho nsem no na ye de somo kai se ene media outlets na bebre social media platforms bebre so wan hwe ya na obi dia sokwa ada wa chenchena wan hwe na obi ama wa yam hihie bia mfa so obi ani so sebe obi wo asem no behu se de obesi aka no kra no wa kan se ya adwuma we no ache election coverage no multimedia ya dani kokromoti san obopa nyeye nti kosoa ne fa ho eto yeso na ye ni asorobo ade ho boye akotokro nkaso de biara da babato ama ne boni mu nchechire mu ye de nimdi fo so betena se ene ensem ne ba no mo pense mu de tuye be wie be bu nkonta de be keka bo no ni ade no obehwe abato komisa akotoro bia no we ni kakra hwe se de na ekoso adom na ne chese ye saka en pepe so say this year election no wo multimedia akam brand na a different. That's right. 4 years ago the owu ye no this year oh my god me abra the way me hwa de na me fe ema wo enjoy election na ye dey ma wo no ye nyina ho akeke enkasa emoye tirimu nka bibi evidence based report na ho kontabuo ehwo adansidie se de sitie and there were over 280 reporters onim say constituencies no doso 276 but you were 280 plus reporters on more grounds. Your baby will cry reporters on Ombru Minu. So I say constituencies in Bisu Chambi. Omo dear door super, dear super regions, no, dear Tada Dan and Salmon Hunka. A better to be Biamo, if you not say nothing. Near some one who the NTO be to Aba. Dear Ma will be not journalists okay, and a metro by Yakwaha, and I said Bequaha. And Nina Befem, and in near a Mark Ghana for. Eye concern ehun say ade we ye how enunti na bia yes sema to aba mo somesi ana obenten eye health eye education ana eye unemployment ehun ensem ni nyina wafia bato mu no ma wo TV ne se de da ha ne nyim free hada na mfo ani so mane na Adom TV Adom FM ukọ ye social media platform no so amane mu so ukọ Nhyira FM so a manu ho no mo a ne de nyina nso ebebro ma yema eye omanfo won kranza kafra enne na nkranza manhema na yiyo no ehyasie nana edutwumwa duda kani autoso emienu enne na yiyo no ho dwumadi nyina ehyasie won kranza memu na openimpa ba ko no ye waje ho efa esire na so Dr. Nick J Danso Abiam ono nso yema no kafra one nkranzaman nyina ye nyina beba ne ba beta mochi amamo ye no amabia aye amaya phone lines no ye be ko ayi ne de ne ye pese obi a nkire na adwene that's right onfa asumdue nsem asumdue se de nura akandifo no ede won sa akɔhye asumdue apamase no nti 0302 ana time na so 0302 211 701 702 703 704. You go so try mo the one kata na ade asomdwe no ehonsem no aba. Mankind de kan aba so. Okay. Ti emfa no be me na no peye mo ache da ase.
Me jo so me sim da wase. Yo. Entie wa elembele. Yo nyame enchira mo ne adwuma mo ye. Amen. Adom TV there number 1. Me ni se mutumi and declare be mutumi a project. And the bobo project bi ana no na electoral commission. Edeba. Intino ye kan number 1 credible and a fearless space there Adom TV there mpesa me kan say about where you kwakoti ye madachi ye mabulu no ne ye mame no mo election ye kwakoti e dey protect free senior high school and upo obi ama na be ye choba tutu chance a unya bi upe mprawanye nsan eswati pum because obi a ko school ni say oh say me nsan a e bi am school no mitumi anko akire that say sa oba no ayi ntientie na obi nso ababi Jerry was so Jerry no pay ye mo ache mo akwaba meje mo so afia ne minia na say that say ya he na hwe free be ma ano pay the mechanic say ya da mo nyina ase na eye multimedia je se me ta hwen ni san se ba se e di election na in fact what ho crowd yam hyehyɛ and na me be omodi be tu bia mo di tu da so ye wie ne the campaign fi je as me say mi nyina tali pepe ana correspondent enti ye boma baso me mo dey kan say obi empie nkoto aba me ye waje say na menka me pese me tournament wa nkoto be to am obi to akọ yi ne wo mpedi abro obi amomo dia no nkoto na tu ho so tu abewi a so be gina ho so ba kodo ma asomdwe mra na ye na ebe wie no na nyame adom na kan ne ku nti ye ta wo ma obi a that say na na je was so na no pay mo ache me jo so ni aba that say uba no ayi ntientie mama ye na afofo so kama ba so na me chelo tie fo so that say na alaji guza ndo na free ha we can paper ya me shira no why na me DC ne parliamentary candidate tama fe ne DC owura me so cha umpa na fi wa ba no de yi de be ma ji sit no ama MPP to mbo mo mo de pa na de me ko ji say obi akoto ma na ye owura ba o mia sen verification mo de ba yo na be boy pa ti gana fo nyina nyintum e fo ba o mia wa okay yeah that's yeah kwata kwa be me na no pay mo ache mo akwaba Me jo so yeah that say yentie o papa tamako afisapa afisa se ni nyina ya ti ase ahoodin mu ni se na wa wontafo mema mienu ma mienu boko de Ugani mema mienu ma de amen yam fama amen ano pe bako NS ni okay ma mi ya na no ma bi ha etimaje kakra o ya na mpelifo no ni mpe ya wamra da ho aye bi bu ma de bia Nobia ba no ono so de nemra nam. Na be bo ahen de. Enu na ha ma dwen. Ti misra mo. Mo mu gira tim tim so mu nka bi ma yen. Nemra no mo fa yen di se dia si wo parliament. Na sama ika parliament eyemre nim for da ye adwuma no na court aja atam na court na ho no mo etim speaker of parliament mensa eya na eye yate yeah, all right. Papa. If you anti abato na ye gusu atu amanfo fo se obi empie no nkoto aba e ma bibi hunhuna bibi ni ho ebesi aposifo ahyebo obi a obedi atutu asem no o akowie wo kokumu na abato ho anxiety any tension Ghana ni bia ampe enye Ghana nko the world over obi anu a opa abato ye beto aba ase ye hu de besi ena ase hu bi wo no nkaka ho no e pese ni nyina akọ no adane so a ye nyina ye pie ni akoto aba na e den ya de oso wi no obenya no one touch na fam na ko ye nya kwa de ebronya nti saa se de yaka ebronya ne benyinya enmo anu no emena so na ye mfa last scholar benyinya all right atisi ya no pay mo ache mo akwaba wo ye last scholar ya dikasi ya majoso ye da se ye ntio Sefia Mamentia NDC parliamentary candidate that was the pie and then the answer yeah honorable Brother Mabrefo. Now Debbie America about you is the MPP video the NDC video popular is Ghana and I that's right. I want to we are you come and where you come na kutu waba na kutu ma John Dramani Mahama na be what ababenya pasopa obo da pa da chimbe kosopa akisi me de macro yeah that's Inti be see in graphic we hear about Miama Mahama sign peace pact informa 22 Kayas become qualified drivers Baumia's policies supersede all Omanpenida Dakofo and I can say informa na ene
Pedini e bia bibi to aso. The informer na we dey mama kakra. Oye na adwuma. Okay. I thought e bia ya na ehu. Enti daily guide no ne ade nyina enra de course wo eye IDEC ne Peace Council Peace Pact no and most of them cover ye wo daily cinema no pay. Ye nyina no so na ye fancy ye kwa agudie mu nsam to aso health tips na wotwe mu nyina no yakasa fa stroke ho me so mabi nche wansa na watu anomo ene ntie mu nkomodie na hwe niema ye ede sa stroke ne brain na ye ntwe ye ho efiri mu enti ye wie pe mambo atema ho se pe beba komo bi bewrem na afi arena de aginam ede mpensempensem ba niema no mo kasa de stroke ba no mo de we ne kan ho de hin kan ho enti twen nyame ya adoma 26 ye nyina ye kwa santema ye kwa santema mpon ende ye na no de we kan de o kan mi bisa kwese wa nya se unnim asema me kan dia na tore bia no atu nya ya na mo tirim ade na mo se tade stroke ba mo ka kire youth yi da bia mo kan na se ne de unnim wadi de mu no ya de unni di ya na de ade a unnim de me bisa o de unkan ja unkan ja di mi nya mbampo de na kan o de kama mpo de ne anko nti nyame ya adoma this year so wo mo wo so no doso nyankopon tese me no yi dada kedi na jai o de ba mawo na keke fosu ana say there be kofinti wo mu nyina gina no keche kwa mi so se brunya wura sa o de foforo aba na o de baba de be ba ne nyom ne brunya nyom ne de ba ko na 24 no anu na ewre ni abedi nti nyame yadoma ye nyina ye hia mu wo asante mampon 26 so oba last year manko bi nyame yadoma afidie erade no mo ye ne ntime nko ne enko support ye nua no sa tie da asesa obe ye ne sa ye ko agudie mu nsem etwaso